ndagushimira ko neza amatwi. Mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Inkingi habereye amahano akomeye cyane. Umwana w'umukobwa w'imyaka 15 yaje gufatwa ku ngufu n'umugabo w'imyaka 30 y'amavuko, dore ko uyu mugabo yasambanyije kano kana kugera ubwo kava amaraso, dore yuko umuryango w'aka kana uvuga yuko uyu mwana yavuye mu rugo mu masaha ashyira saa 12 z'umugoroba, kuko yaravuye ku ishuri bamwohereza guhaha kuri botike saa 12 z'umugoroba. Aza guhura n'uyu mugabo ubwo yari yanyoye ibisindisha yasinze, kuko nawe avuga yuko bino yabikoze yanyoye inzoga, atari kubikora kandi atakora ikosa ryo gusambanya umwana mutonya nk'uyu nguyu. Uyu mugabo rero yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Icyaha yakoze gikatirwa igifungo cy'imyaka 35 gishobora kwiyongera kikagera ku gifungo cya burundu agakana basambanyije iyo byakagizeho ingaruka. Bivuze ngo ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryataye muri yombi uyu mugabo akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Uyu mwana bahise bamwihutishiriza cyangwa se bamujyana ku bitaro kugira ngo barebe yuko nta zindi ndwara yaba yanduye zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Umuryango w'aka kana uvuga yuko uyu mugabo ari inyamaswa bamukatire urumukwiriye. Uyu mugabo yari afite umuryango w'abana 3 ndetse nawe n'umugore, ubwo wari umuryango w'abantu 5. Uyu mugabo rero yahise atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Umugore we umva ko yavuze mu buryo burambuye abwira itangazamakuru, avuga yuko n'ubundi uyu mugabo atuzuzaga inshingano z'urugo. Avuga yuko umugabo yari asigaye yarabaye umusinzi, yakoreraga udufaranga akahita ajya kutunywera aho kugira ngo ayatange bahahire abana barye. Avuga yuko yimye amafaranga abana biwe ngo bajye ku ishuri ngo bazige uko babonye, ngo nabo ngo ntago bigize biga ngo bakoresheje ngo ibikoresho by'ikoranabuhanga, dore ko abana barimo bakase imashini kugira ngo bazajye biga siyansi neza, ariko papa wabo ngo arazibima. Ise yakoraga akazi gatandukanye ndetse yinjizaga amafaranga menshi ku munsi, ariko ntago yitaga ku rugo rwiwe, ahubwo iyo yabonaga yajyanaga mu ndaya, ubundi bikaba ibindi bindi. Uyu mugabo agataha yasinze ndetse agateza n'akaduruvayi. Abaturage bari bamaze kumurambirwa bitewe n'akaduruvayi yatezaga mu mudugudu ndetse abantu ntibasinzire. Abaturage bamusabiye igifungo cya burundu cyangwa urwo gupfa, kubera ko ibyo yakoze ni icyaha cy'indengakamere gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure, dore ko n'abaturage bavuga yuko yari yarabazengereje yirirwa araravuza induru avuga yuko azica umugore we cyangwa azajya akora ibindi bikorwa binyuranye. Nibyo rero byatumye ndetse anatabwa muri yombi akongererwa igihano. Ntabwo turamenya igihano bamukatiye, igihano nikiza gusohoka turaza kubibamenyesha. Niba rwo bwa mbere ugeze ko umuyoboro wa Kitasamura TV Rwanda, kora subscribe. Iyi ni incamake amakuru arambuye, ni mukanya. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde ibahereze ubuzima buzira umuze, kandi Imana ibyo mukora ibijyemo. Nongeye kubifuriza icyumweru cyiza, amahoro y'Imana abane namwe.